Undang yalam liang persya habo ke ying dor bar thau an kejala uba Ronnie Willingdo. Ulaong bagajing pene banyada ya kitolong umbam umdi kibala ring terkong keladan kam kerki bha bat ya kani kamat unra habo ke ying dor bar thau an. Habakren minta kesngi uba Ronnie ulaong bakan poi kapor bakam dan jimentoy shu ban yo ya kapisa lada klem ka Haka juga por ulaong bateng-teng haba Ukran ban pene ya kitolong syathan apa Shillong Meliam kipat ba kilak ban sngut bakala ba Ukran tang ya ka konstituensi lajong Henry kipat ba kide bantip ba ya ka sor Shillong borok kawai labasa na khandai tong khandai di na kejat ulum Shillong. Ulaong ba jaring khat ba ya ka dam lashna shamau plang namar kidau ki babun klemla ban thau ha Meliam haka tika por watla kaladon ke jingtmu bante ya ka dam Meliam balara no shamau plang. Ulaong bakipat ba kisngut bakla bakade ka mau plang Henry ka de ka ka bami na khandai tong khandai di na kikjat ulum Shillong. Kaba lai pat kini ki pangin pende ini ki tolong umbam di wat dapat menta ki wa ki tolong kelas tang rengat telasa ngila baniyo kapisa Henry ka himyo tengah sokane ngina apa perkata baki tolong umbam di ban pene nama penting abang keren ban pene tolong umbam di stegi taina perselong jungi Meliam jungi kipai ba kila masmutu bakla banga perkhat tangya ka konstitusi lecong rei ko aban keren ban biang ni ba kasur selong parokoi ka bakiyo ka bot kadai nang tei na po ka bangi ong teki mo ni si ong nitip ya ka khandai tong khandai di ti hendrik sujarang khat no ba kadam ki thau semutang unsur kilamut thau Meliam rei na kidau bobun kelemla thau Meliam lara na semuklang ti pai ba sungtu bakla ba kadai moklang kam dai moklang ka ko pomi na kita kejat ulum Shillong tengah soi tengah hapane mdai tanam mata jungi kidong Meliam na perselong rei na mata ka sur Shillong brokoi kebelanang yar kebelanang bun lanang roi ki yeng gisem disnong